Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comment réaliser les verrines aux crevettes, avocats et fromage frais. أزول فلاكونت مرحبا يسكن تاع لاشانينو أساقيني بوغاكونتي د ثقفوشين نغ لي فيرين سلي كروفيت افوكا fromage frais cérémer داينا راكم تعجبن. Et on commence avec les ingrédients. Pour cette recette, il vous faut fromage frais, citron, du sel, poivre, crème liquide, ciboulette, crevettes, avocat, les verrines, on a coupé les avocats. هنجز ممثكاكيني الافوكا ناع دي مرصونني مشطوحين اسنانو لو سيترون اسنانو القارص وكنيتو على رنوار en plus يضيفك لو غو فوالا اسنانو مثل الملح كودي صفار هذا مساس on rajoute le sel, poivre noir, فلفل أبركان، شي تطح، voilà. Et on va mixer le tout. أنا صدمت l'avocat nina, le citron. Voilà. On va couper les crevettes en petits morceaux. Les crevettes petits morceaux مشطوحين. Pour la décoration, j'ai pris 2 crevettes de côté pour la décoration. Voilà. Après les verrines, même sur les crevettes, non sur le saumon, simple le choix. On peut remplacer les crevettes avec le saumon. Voilà, encore 2. Très bien. On prend les verrines. En premier, on met les crevettes. نزوير مثل les crevettes نينغ ذوك السير انا تنرتي مزوره. Voilà. هذا ندم le fromage blanc واسنانو مشي طوح لا كريم liquide. Voilà. On prend fromage blanc, on rajoute crème liquide, pardon, un peu de sel, juste un tout petit peu parce que le fromage il est salé, ciboulette coupée en petits morceaux, استعملوا شي طوح من الملح وستخدم مثلا طاس باسكو فرماج تزرمت بليك يسعى الملح. استعملوا سيبولات هاكا ذا القارص جو دو سيترون. Voilà, on mélange.
Voilà. Il faut bien mélanger. Voilà. On rajoute l'avocat sur les crevettes. Attirons l'avocat et souffle les crevettes. Voilà. On met partout. Doucement. Slaq الكن. Voilà. Voilà. Comme vous le voyez. سلاقل وسمس مثارك الكسني استعملوا le fromage freiné. On rajoute le fromage frais en dernier. Voilà, il faut que ça soit propre, net. Faut pas que ça déborde. Voilà, تقعد كان سلاقل وكندو هذه يعدل الكل كان تتوالي مثل إلى فيديو. Voilà. Pour la décoration, on rajoute une crevette, chaque verrine, et un peu de ciboulette. Et voilà le résultat final. On les met au frais, au frigérateur au moins quelques heures. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. مادام كي كنتي ديني قيمة ديال هنا على فيديو نظام ما يبغى ربي. باي باي.